Woi, kita mau manggang cumi guys. Bismillah. Guys, manggang dina teflon. Dibulak, dibalik. Teman-teman, Ila mau bikin sambal pecak cumi alas Ila. Ini cabe berem, bawang berem, ejeng tomatnya Ila goreng, kalau bisa dipanggang biar wangi ya. Ini Ila buru-buru udah lapar, Ila tambahkan cabe rawit hijau caplak, gula berem saeutik, tarasi saeutik. Ini tambahkan garam sedikit. Guys, kita ulek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sih ya. Tarasinya. Kieu bae tah, cantik alus-alus seueur. Edel. Kita tambahkan jeruk limau, guys. Masukkan aja jeruk limaunya. Mantap, guys. Edel, guys. Bukan cumi, guys, yang udah dipanggang. Waduh, coplok bulunya, guys. Mantap, ini cuminya. Pakai sendok, guys. Wow. Mantap, edel, guys. Cumi pecak ala si Ila udah jadi, tah. Mantap. Edel, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan yang Ila di sini, guys. Ila teh mau emam. Ini Ila mau emam ngemil, guys. Ngemil tapi emam kumaha ya heueuh. Teman-teman, di sini Ila punya pecak cumi, lalapan timun, kecipir, terong, ejeng, daun kemangi. Kita mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzuqna wa qina adzabannar, guys. Ini cumi pecak edel ada sepertinya ini mah. Dulu, guys. Bel cuminya, guys. Coba sambalnya mana? Aduh, guys, sepertinya ada ini mah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, weh? Wow.
guys, menghiji habak. Gede guys. Wah. Wih, nah, kita pakai nasinya dikit guys, karena cuminya udah banyak ya. Nasinya cuma 2 centong guys. Dihabak, habak. Habak. Ada dulu woy. Guna guys. Bismillah. Wow. Wow. Gue ya, sepertinya nasinya kurang ya. Habak gue ya. Guys,
Hmm. Pedas. Lada. Wah, ada guys. Adel bayi mah bener lada sedap nah tapi kumaha ya keladaan ini habak. Bah guys, ada nah. Alhamdulillahirobbilalamin guys. Ini sambangnya bila sisain buat nanti aja. Mau nambah nasi guys, belum kenyang. Teman-teman pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Sampai di sini dulu video ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi selada.